Ketheka mutegeri wa Weru TV kambiti kienura ina bikendi imbega na muthenya wa kuo monde batindia bega inkogwatogeni titoni cia Weru Thaa Imwe nyumbita kwa WANJERU na mwananiria wetu mathithio utuko monde ni Cindy Karwitha indi mbere bururu ino ni mucia Nteto tukubanganiritie. Monde ni ntukia kuririkana asara ya mutunduko wa mbomu ya miaka 25 mithuriri atigiri ya uragantu maingi. Intuko ya kathatu kirindionga ya Rais Ruto Kirimara. Aremi Tharaka kuromba NCPB ikumbiri Imwe ya irio ria kwetharaka nikienda kurigiria ngendo ndacha mwanka chuka. Ntuko ya gonkia twana gukongwirwo mondendeni. Tukiambiria atongoria kumando angi mwanya ni makinyite mamburani makuririkana maria maringe kire mutunduko wa mbomu miaka 25 mithiru atongoria maazimio aribo madhakarua Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa ni maumirite na kuria kuribwa asara kirimishi iria yatongithirwe mutinoni uyu mamwe maria mabonokeri ciarera ni mambire kwithira makinya mbere ya kamiti ya mwanya ntuko nini na kwerencha mathina mamethirite magikurukira neo Senate yekira wirane wa kuthingatira maribi mama ukaririkano antongurukia magana mairi na 10 matere uturo ngurario mangi magwata na mangi mata endwa mao. Mwandiki wetu wa Nteto kuma Nairobi Anthony Kadenyana rai marombani mama makuririkana karika riri na ino ni riboti yawe. Tukite miaka 25 likumalilia nde ya Kenya ya ithukiro ni magaidi mwaka wa 1998 Kenya kumantere nkurani jiandino nibe umilitio mde kulika na Kenya bala batere mioyo kumana na ithukiro lili. Kiliba mwe batongelia balabala limarombani mamuthenyo omde ni atongere banene kiringwatanire ya Azimio mutongero kema kia Wiper Kalonzo Musyoka mutongero kema kia na Kenya Madhakarua amwe na mutongero kema kia DAPK Eugene Wamalwa bakele kilimambura mama hatongole baba bangwatanire ne Azimio ni boliti thirikari ya Kenya Kwanza na ile ande Amerika kujukilio ntubobo na inya nene na gutigira Kenya balaba inyilikire kumane na withukiro bobo ni bakulewa mutongero kema kia Wiper Kalonzo Musyoka kele idegetekethirwa thirikari ni ajukilio ithukilo lile no ritobonene ithukilo lingi renyomba ya biashara ya Westgate litingikalika. Has justice been done to the survivors and to the families of the departed? 25 years on, still waiting for compensation. It's better late than never. Apart from the court battle, I think that a time has come when the two governments must sit together and see what can be done. Remember, September 11th that had not happened. In fact, I was of the view that if the lesson from Nairobi had been taken seriously, September 11th could have been avoided. But maybe the world thought that is a tragedy in a third world country. Little did anybody know that was going to catch up with everybody. Maseneta na boba kamitine ya Senate ni bauliti thirikari kanda na gutigira Kenya baba ni bakolone thirikari ande Amerika batigire mari mao magutiritwa madhibitareni kilibala mpaka daino bagutiritwa ni makonyianyiwa. Bombings claimed the lives of hundreds of innocent people and injured thousands more. These attacks serve as a reminder that no country is immune to the threat of terrorism.
The committee will further coordinate with the Ministry of Foreign and Diaspora Affairs in the engagement of victims representing the U.S. government and stakeholders at home and abroad to pursue and accomplish the compensation victims of the families of the victims of the Kenyan nationals. And finally, we coordinate with the Ministry of Health to explore subsidized medical treatment for the surviving victims of the bomb blasts. Kulingana na Daktari Romano Tasco wa Embassy America, thirikari America kwa thaino nilekite kulia raia bao baraba inyerekire kilido kilolele na bota embassy nibakuthingatira kutigira baba ba Kenya ona bone bakulewa kuma muji munene Nairobi. Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Kirintuko ya kathatu ya ndiunga ya thirikari ya Kenya Kwanza Nteresi ya Kirimara miario ya kumeneria rutere ruregani na thirikari nithite na mbere kuonekana azimio makierekanaga kama kwenda kugairwa utongoria wa thirikari untu uria Kenya Kwanza iugite butiumbikana mutongoria wa maria engi bungeni nene Kimani Ichung'wah na ugite mucemani wa mbere wa kamite iria iratarirwe kuthiria nkucanio cia thirikari na azimio makarutha gikaro kiao kia mbere Jumatano kiumia giki nyombani ya Bomas of Kenya. Kiri ntuko ya kathatu ya ndiunga ya Rais Ruto rutererwa Mount Kenya atongoria ma Mount Kenya no mathiite na mbere kugira migwe rutere ruregani origi karo kia mbere gia kamiti ya kwariria ngwataniro kibangirite kuruthwa ntuko ya Jumatano kana wethatu kiumia giki muthenya wa umuthi makinyite kaunti ya Nyeri. Tukatupatia kura zenu, mukatuongezea maombi, Mungu naye akatupatia ushindi. Kiariria mwingi mutongoria wa nthino William Ruto na urite Raila Odinga na njuri yawe kuriganirwa bururuni mubango uria akuga marina uwa kuona gicunji kia mugate thirikari ni yawe. Ni miario iria igwatitwe mbaru ni mutongoria wa maria enge bungeni nene niwe Kimani Ichung'wah. Tumekubaliana hata na wale watu wa upinzani. Tumewaambia wale watu wa upinzani maneno ni ngapi? Ni mbili. Jambo la kwanza tumesema mchana. Unajua hao watu wamezoea tabia mbaya. Walikoroga Moi mpaka wakapata cooperation. Wakakuja wakasumbua Kibaki mpaka wakapata nusu mkate. Wakakuja wakaangaisha Uhuru mpaka wakahama na handshake. Hii ya mahasla hakuna handshake, hakuna nusu mkate. We are ready to engage with you on the basis of mutual respect, not with threats, not with blackmail. You must not blackmail us, that if we don't do what you want, that you will go back to the streets. And we want to tell you, even those streets, if you want to go back, nendeni, mutapambana na wenye munapatana nao huko. Mambo ya blackmail, waweke kando. La mwisho, we want to tell them, don't tell the Kenyan people that you are not interested in nusu mkate, then you want us to engage behind closed doors. Nkuruki Rais Ruto na binyiritie ati guti maandamano makaruthwa Kenya na kathi na mbere kuruana maria monde makwenda kubaragania thirikari yawe. Mambo ya kuharibu biashara ya watu, kuchoma mali ya serikali, kuchoma barabara na mataya, kuharibu mambo ya nchi na kusabotage uchumi wa nchi, hiyo pia itakoma. Ama namna gani? Tuko pamoja? Na nimewaambia nitawakalia ngumu hii watu. Ati mtu anaenda kukusanya vijana ati wapige mawe polisi, na waharibu barabara, na waharibu biashara ya watu, na waharibu biashara ya mama mboga. Mama mboga amewakosea nini? Nawe munene wa maminista Musalia Mudavadi na urite rutere ruregani kuriganirwa ni mauntu ma kurugura sava akiuga akithurano ni kiathirire mwaka umwe muthiru. Wale jamaa wasijaribu kusema hao ndio wataendesha serikali hii. Wanajaribu kusema watu waende kufungua masava na nini. Kwani mwaka mmoja imepita na ujui kwamba rais wa Kenya ni William Samoei Ruto? Si hiyo ni wazimu? Si unafiki kabisa? Si ni ukora? Wawachane na hiyo mchezo.
Si uchaguzi tulimaliza? Ama namna gani? Kuna uchaguzi ilibaki hapa Othaya? Si tulimaliza ya MCA, ya mbunge, gavana, senator, rais tulimaliza? Ama namna gani? Ile uchaguzi ambayo iko ni 2027, wangoje. Mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro Bantoni Babu na ugite ona gutina gitumi kia rwaria ruru ruria Kimani Ichung'wah akuga rukaruthiruwa nyumbani ya mungi ya micemanio Bomas akimenagiria Azimio nuntu wa kwendekithia mucemanio uyu uruthirwe guntu gunkiongera Akenya murigo. Na leo Mheshimiwa Rais asubuhi nimeongea na Mheshimiwa former Vice President Kalonzo Musyoka na tumekubaliana Wednesday saa 5:30 tutakutana pale Bomas, sio kwa hoteli. Niliwaambia hakuna chai na hakuna pesa ya kununua chai na hakuna allowance. Tutapatana hapo Bomas, tukae chini tuongee mambo ya mwananchi wa kawaida. Walikuwa wanasema twende ati mazungumzo ikuwe Serena. Serena, lunch ya Serena ni chakula ya hasla ya miezi 2. Alafu wanasema tunaenda Serena ati kuongea maneno ya gharama ya maisha. Ni mambo ya cost of living, Mheshimiwa Rais, hiyo umewaambia na tunawaambia ndio kazi wananchi wa Kenya walikuajiri uwafanyie. Na hiyo kazi ndio umefanya ya kuteremsha mbolea ili unga ipatikane, unga ya bei ya chini. Gas ya kupika umeshateremsha kwa Finance Act ile walikuwa napinga kotini. Kwa hivyo cost of living, hiyo ni kazi ya rais na serikali yenye imechaguliwa na inafanya. Mimi yangu ya mwisho, rais wetu, hii maneno ya mazungumzo mimi kwa roho yangu hata sitaki. Mimi hata ningesema tuachane na mazungumzo. Kana nyinyi mrenda thodi na mbere. Mnataka dialogue. Ati hii mazungumzo. Mnataka mkata nusu. Ebu tuonyeshe rais wetu hatutaki mkata nusu. Wonini wa rais na wena ureterwa Azimio gutigana na mauntu ma andamano akiuragia kamiti ya Kenya Kwanza iria kathikũranirie na Azimio kuria Raila Odinga atigane na mauntu ma ndoa, akiuga Raila atuire gucumbura thirikari cionthe Kenya kuma indi ya Mzee Moi. We want Kimani Ichung'wah at your team. Before you start these talks, you make it a condition that Raila Odinga and his team must denounce violence as a way of sorting political issues in this country. Tumekubaliana hiyo? Unajua huyu mzee amezoea fujo. Alitisha Moi, akaigizwa kwa serikali. Akasubua mzee wetu Mwai Kibaki, alikuwa mzee hataki mambo mingi, akamleta kwa nusu mkate. Akaenda akauzia Uhuru Kenyatta uoga. Unajua Uhuru ni mtoto ya Serena, akashituka. Akakubali handshake. Akakuja akatuhangaisha. Sasa huyu William Ruto, rais wetu, ni mtu ya kuziwa uoga. Si hii ni chuma ya zamani. Na mimi niko hapo. Ashagwa nkoro kinakathite Rais Ruto na urutibira wawe akiugaga akinyete ikinyani ria rais wa kathatu wa nthino Mwai Kibaki uria umite nteresi ya Othaya kuria mariungite muthenya wa omondi. Na rais wetu, ile mpango umechukua, ile laini mimi naona wewe unapitia ni ile ya mzee Mwai Kibaki ya kupanga uchumi. Na wewe rais, ukifuata hiyo rais njia ya Mwai Kibaki, hawa watu ya Othaya watakupenda milele. Na hiyo njia ya rais Mwai Kibaki ndio njia ya kutengeneza Kenya. Kirindiunga ino ya omundi Rais Ruto na semanitie na arimi na kumekira wirane wa gukiria urimi, akiugaga akareta macini cia kuiga iria ikethirwa igitambwa kuonthe nthino. Sasa tutawasaidia ndio msiwe mnasumbuka mahali ya kukusanya maziwa. Franklin Mweti karuti uria ni wa murengo wa kuthuja thirikari ya Governor Kawira Mwangaza, murengo uria kumenyekana muno ta gukovia oversight na uretie ICC gucungwo na miario murungamiri wa obisi ya Governor wa Meru Chamba Mbithi ni nyuma ya we kuga riria arutaga wira gwa Kathuri Murungi ari mubunge kama bakaga mabati mama kururangi na Koveni Anthony Mameru. Nkoroki Mweti na uretie Chamba Mbithi gutiga kumeneria Kathuri na aririkane Kathuri niwe utumite akinya au akinyete ge siasa mutugikare na Nteto eno.
Kiumia kithiru nyuma ya murungamiri wa ritingu gya obisi-ini ya ngavana Kawira Mwangaza niwe Nchamba Mbithi kumira na kuga ndiri arungamirite obisi ya Kathuri Murungi ndiri ari mubunge ni mabati ja mathiru ja skuru bakaga rangi nanya twithiuruka tugiaka mabati rangi na igitari moko ne bati ratu akajukuru atu gwake bati rangi bondekere amiru non turi mondo na ira itatire to akarangi ire kura ukoria what was the best thing was it gwakera ibatire chukuru rangi ire kiuraga kana ikoripurezeta ibatire Nandi Franklin Mwiti karutura no moabisa ba murengo jo kuthuja thirikari ya ngavana Mwangaza na menerete miario ya Nchamba Mbithi akiuga rwangi rwa EACC ni Robert kwitha ruri kuthuja Nchamba Mbithi akiuga no kabethire bakithithia wa mbegi tariu Nchamba Mbithi uratwire wano turakuia we constituency manager without the knowledge of the MP kumenya we no kwasi na fund manager kuia kankuriara nate kinya EACC ite ya kuona mantu yau orawere Nchamba Mbithi. I don't think antu kwina fund manager the accounting office ombeze cia CNDF mantu ya yomba kuthithika kumwe Nchamba Mbithi no ntoi mwamba na nara konifesere we ngwati baya wangu eta kama bati uaretherie no mwamba number 1 na EACC within 7 days ne batero mu investigate na ka aekwara batere kwithirwa ari thai ati batere kwithwa chief of staff no ntoi mwamba karuti no reitie ngavana Mwangaza kwimenyanira na Nchamba Mbithi akiuga ukeja kwithia na ire obisi-ini ya mubunge kinya ya ngavana no wakathithia kithawe mamuthikira chiboya Nchamba Mbithi aragwire ibaire mbeze cia constituency immense south anjiraniria nwe awa agantaka ugoire kinya kwa constituency kinya kwa ngavana shipu akaia na wikireri nene Kingi karuti na ugite Nchamba Mbithi akarita mwana urori jaga anyira akaithia nchuku nikyo gitumi Mwanka thaia kwithiragia kaseneta wa Meru Ntaka nawe Nchamba Mbithi riga na atiri awo kolomi itikiwe nakyo kithate Kathuri Murungi okuritire mathakene na arotura au kiria wa constituency manager uteke menywa na andre murume muthoire wera atiri usitarau akunga na uzazi oyolelia kabisa na andre as you insult other people menye Kathuri okinyethetie gukinyite kithato kwethire constituency manager no ekuona either we na uma MP na ukwenu ende kinya winte kumenyani na andre te ya Kathuri na ogereria ora constituency manager alafu ole aleto na uono imama ngavana na ngwere ote muntu giomba ko the chief of staff because you have no qualification kinya kwari kwaku kuongwa utemea kuthetera muntu itethia muthiene na ugite gitumi kia ngavana Mwangaza gukira kuthunjwa adiuga gitumi ni ura gutumira kigina kia mwingi ura gutiagiri utibomba kura ng'ombe 70 every Sunday na mabati na matresi ucoka utwire itaithi yake ko kuri wa muchara yo ambese yana yo kura ng'ombe every Sunday ng'ombe 70 mabati matresi na mirengeti kure kana orongo bila biotomorea kolelwa no chunguzwa na mbeza cia kuchi olelwira ukureterwa uri ngavana wa Meru ni ura utumira mbecha cia Mumeru boboe na buteagirite nkiripoti ra Nteto cia Weru rea kwariitwa ni Mutungi Kare Atongoria nimeumiretie kuregana na kuganwa gwa ploti ya Ntuntu nimo biashara kiumbe MCO municipality Caleb Mutethia neumiretie na kuga uyu ni mugunda wa mwingi na obaterie gutumirwa kuguna mwingi nawe murungamiri wa tauni ya Mutindwa itobunkana tena ugite governor Kawira Mwangaza na rutite mwerekera wa mugunda uyu kwirigwa ori ucunkoni othiite na mbere muthuri murio kigataririe Nteto ino MCO municipality Caleb Mutethia bagwatanite mumenyerio Mutindwa no itobunkana Thaa ni bakijite mndejo Ntuntu estate ni kenda bomba kurigiria antu baria bakuya bagwaka mndene juju na ni mndejo mwingi antu aja turi mndene juju Ntuntu estate tutweje mnda thatu twize twi community mndo community na ria turone mnda juju kirigwa nusu okigwa ndere engejwa mtu ndere engejwa itura register the you and cry ni ro thatu na ro tweja tuga ngugirere itawaja iboba kugai National Housing Corporation ya mberungame mwanka 1 kuthokuna verification
na verification ya mbere tukwenda turendi kumeaniki ba kuiriga nusu bati kuiriga munda junde. That's the first verification ya tukwenda kumani hapo. Verification hii tukwenda baruga cha kuonania Other Housing Corporation iranenkero niraere transfer munda juju jwa kibo kenda betho bena late kujwa kanundu no mwanka betho bena rate kwa aka inyana housing corporation ire kuthithia. It is a must Pedro bena all the legal documents cha kuonania ibaraere transfer munda juju kumagi county government jwa ki national government na national housing corporation bali kuibo bae munda juju lakini gavana aliuga bado isitoshe nonto ibukona bugataka munda juju kwenyombo koni cha momori ciaki ikanzo lakini cha momorwa watuka munda juju etere ki national housing corporation ati turugire bonde ibarunga mengabana ugibarunga membonde kinya national housing corporation nonto tutekwenda kumenya ethi national housing corporation ata individuals bakweja nata bale oku baketha muntu na giterika munda ethi national housing corporation tukwenda kumenya bae yate na individuals bo bange bokire mwi bae mundore na bo bae yate ko na ndi tukwenda kumenya na nani gavana Kibainya auga munda juju irigwe na mturonto kumenya na baruga cha munda juju ethe kinya obichine yawe nikena gutetherio tunkoni kumenyekana kauma munda juju au endi kulingana na tongiri baba baruga munda juju mwingi anondo gavana nawe nwe munene o county nwe trust ura munene wa miunda yonde public ko uga gwe nwe mwene munda juju mwanka atigire jugo choka ki public na alita authority nauga with the power yo governor munda juju irigwe nauga no kwiriga nauga muntu rawe na document ciaju nete kingavana wetu Faith Kawira Mwangaza ombe kwaraniria nawe amuonerie na amunenkere minute na document chionde irena chio cha kuona ni munda juju na nenkeri that with the local government the county government Emiru itubati ko that involved ke whatever kwa happen not that with the oversight ye community ndiko ndiko choka ya biuregi community biuri antiumenya tatu tukona municipality miundere yero edira tukona estate ire irare ochonde chiarero chiadira ko tuga anybody ulawe na taitwe munda juju atonto neje atonia barugeu na idhuro igintu gika confirmed na atoe kanya ka ku verify nonto tukendi niko thingatira minute cha kumenya ke county government ni atombo choka ke the reta government irereo ya city council. Yes, we will go back to the archives to make sure that tukaria marja mwananchi. Nkiripotera Uru TV betobu thuri muriuki. Hata ukikanya gako no kabanini utikathino ako. Everything until now was just the beginning. Coming soon, Big Brother Niger Season 8. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TV, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali.
Lisha Milk ni iria rietu kuma Meru rithondeketwo ni ataaramu ba kuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria rietu ria Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera buri amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ria gukara ntuku 90 na kuo guti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ria Lisha Milk igo mwanya. Gura iria ria Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Horengi nkugwate ogeni tukithina mbere arimi matharaka na muno maria marimaga midere ni marombete mukarerigiti wa mbundi ya makombi ma irio ma NCPB kugarura murungamo wa igururia wa kiwa makombi ma iri mushini wa chuka makiendekithia ikombi rimwe ria kwegicigo kia Tharaka nikenda ona mo maomba kugunikani maugite kwa giogu ikethirwa ri ngarama inene muno gukamata ndengu na maketha mamangi kumakathanga shini mwanka chuka nontu ni rugendo ruru rasa Polo Kabithi na ino Imuthuro o munene ora kuonanitwe na kariba ntere cia Tharaka muno arimi bandengo na irio bira bingi arabonanitie kurega kuganirwa kunene nyuma ya serious stores tiere kwirwa ntere cia chuka o wahikumane na ntumiria mukarigiti wa mbuntu Nteto Samuel Mbaera wanora ri gavana wa ukabere wa kaunti ya Tharaka Nithi kutheria ati Imwe gakoboka ironi rangi ya kobo chuka ndagani pakatanga cheni nikenda antu Tharaka baba kuri mandengo na ndoroko na mwere na munya wanguso tudia ko kuira bondini nduo through experience nonto tendi to yeto kagere batalaisa antu baingi bare metuko diko gera batalaisa nonto etire teto karibu marimanti kana karibu na district kuma ko dichuka baba ingi bare miro na gia toke bakere bana keto batalaisa Mbondi enda kuthi wakwa chuka nkauria no twakirwa chirombondi chuka chirombondi gakwa chuka gutienda ngutianda kwa chuka utie mwera wanda kwa chuka utienda roko tianda kwa chuka kato wakirwa chiombondi chuka na utie mwera ore magwano ikawa kale magwano na majani arimi abende bakira tongore bagutigiri bakubatetera na nkuruki serious to gwa moyombe wakwa ntere ino Imwe bati wakwa marimati no antu Tharaka kuma gationgo kaguma gachoroni kibunga chauri gwetiogu bonde bakenderio marimanti na nio centera nene tabura twaretere twendi kuota marimanti twathere njangwa ende gatukwenda kuthere njangwa kaire katukathungirwa chuka mbere na mwembe na muthambe na chuka tiogoro twege turemaga into bya kunenkera antu benda yakani tio tukendia twingwa tio gwito kwenda twendi into bieto twingwa twakirwo gwetu twenda ye into bietu munene ro kwenda gutu support atwakira ariragwa ai muthomi njuki arorokaya naja twakire marimanti bunga yake marimanti ikithiurukagirwa ku kachoroni ikithiurukagirwa ku gatonge ikithiurukagirwa ku ende nune kama twajirwe chuka kada nto Tharaka byo bukaikwendia ndengu chuka ketri magandroko suketri magamwere na suketri magamoya na kananchugu diwe sirio mbondi ibatere kwa marimanti kire arimi bakamenya bone ni bautetheka towe gwa kabukwenda ututagarithia jore bututagarithitie gwatuika tio tutiakirwa kinya thoko bututagarithia kinya sirio mbondi gutwika tutiakirwa marimanti mojumbe mwekuru Susan Gwa Mwindu akiaria iguru ria ntubu na MCs baba ya tu ina gituito industrial park and aggregation center. Industrial park and aggregation center ni aku tunenkero tutobida to wera county nenkero 3 times. County ya Tharaka Nithi besta marungulia. Nenkero to Endengo, Marigo na Iria. Ndio to ile to turegera aggregation center. Toro to shirikira kago dioro kaba boni kira kaba kyonire ile ni izichuka. Tabo tembo kanu, kabo tembo kai. Komene mtoka Tharaka chini ya Ndengo wara. Moko mwatanga mentiezi kwera na wara kwena aggregation and industrial park kwa kwera matumingi mo paka ndengu ya upaka ndiko so ande kwa makende ka bengi mo special cashews respect mtu makamera mati kwa ndika cashews nginyanya
Ikagitani waku Susan atariritie Ndio bila biomo tapembe mwerego tapiwa. Serious board ego tuweke uchiro mgunda. Rone kile 3 kilometers away from where the aggregation and industrial park is. Two things. Every county route 250, present route 250 is your aggregation park. That will be the most major project here in flagship the national government. National cities and progress born no yambere da kanidi. Same project, the same place. Da here keronde bukabira nango kanko tetera tubeto. Tuko tetera tubeto kamba ragia gomaro ndio ndera muchuka mubiyanka ugamama rukwe. And protect you guys. Wo menyera no to you vai akinasikia mbaya. Omo to mbinyere tibu. Kunyekere mporemwa. Engwanga pasuka wacha kusema. Nkiripotera Weru TV kumantereche Tharaka bitu wa Paul Ogwakabithe. Minista wa Ugima County ni ya Meru na ugite nterecia Nyambene nicio irigitie kiri kuthingatĩria guonkia twana kwa ibinda riri baterie ria mieri 6 mwana ati kubunjanirwa eria ria ngina na gintu kingi kuringana na ucunku nini ati engima acire ni ciana cia cukuru iria no ntubwa itumi mwanya mari magwa guonkia tugenke twao buko baterie bubucite o rendeguru yokungwira ntuko ya guonkia twana ndeguru ni mukirimithika atubesio ikibinya. Ntukwe muthie kiumia gyo kungwira wonkiana waziri wa ugima bwa mwiri akaunti Meru Ndaitari George Gekunda Mungania na makirite makarika ya yuate atekana bandhe miaka 18 nteretia Nyambene na tiania akiwa ntobone wati kinya kiremere ya anaba sibitari cietu tugeta Nyambene ugeta miathene mikinduri ureto kethira twana tu twingi muno nya tuguma twana tu miaka 13 kuma miaka 13 gukinya miaka 18 kinya ku breastfeed kana gwonkia mwana uria nayo ithine ngi no ntunya wi mwana oige tumitukwira aciari bao bamenyere ana baba bwega buru ribatige gwitaga kurekeria ana beta kuthiuruka na uu beta kugiana no na inya bagiana na bo bageta bagata skuru na mandu jo tukwenda ku discourage kana tukwenda kwira antu betu ba Meru twinde twe community twe responsible no tuba mantu jaja mwana otikinyete miaka 18 atibwirite kwithirwa akigiaga mwana na nabwirite kithira wagia mwana miaka 18 muntu uria we responsible na mantu jau nabwirite kugwatwa na agaikwa kotini akieria gitare okungwira kiatho kinteretia mikinduri tiania central Ndaitari Mungania wete kwene tumikia onkia mwana mwanka meri 6 kuringana na moroto ya mwaka yu yurai kumbethia rera rire akire aciari barabaina na bawonka ngwene antu bayembe kuthithia environment kana antu aega ara tukomba ekurubara benana ara bakomba gwita gwonkeria ana bao na bonkia na bo bwega kinyango giongo ekemba kwendelea bwega wethura na guntu gukwega gwonkeria mwana ngugire ogwito kombo mita bwega itwethirwe twina a room inene working place mate bina office like sibitari kana office iwinge ndakinya ndene thoko ira twina cio gukethira kwina room set apart for breastfeeding mothers bageta baka breastfeed their infants na kethira mwekuru akumba ku express iria yawe kana gukama agekirwa ageka au guntu kutheri na gukethira inya kwina yitigio karira kenda mothers bomba kwithira bembe breastfeed na bako bakethirwa ana bao gutegita bakwithirwa batineria kuringana na riboti cierua Isiunti kia 85 kiria anega na bakaunti Meru ibawonkwa bura kubati enduku inesunti kia 25 kiria anega na barabati ukura boya nontubwa kwa geria riri yari ya baina bafisa riria batikwa exclusively breastfed mwana akarega ukura uria kwagirite kwikyo gitwita filtering growth akambiria kurega gukura uria kwagirite kilo akarega kungin na yakara for many days mwana akarega kuongera kinya uraja bura burisota to stunting kana kira tuga mwana no mukue kiri mieri yewe Mungania na kulukirite sibitare Mekindori sub-county narawete kwena mirandi kithomba itete na mbere kenda ukiria sibitare ukethero kwena thiete yetu aja uju tuka make sure ore aratwirire thiete iwe kujura na kwina gintu gengi na kyo gwako au
administration block outpatient block na area au ni gwakwa na yo nyo tuka make sure mwaka jojo 2023 2024 ikujura Nkuruki na ameneretie antu barakuiba kuringa siasa na rwang'iro gima bwa mwiri akiwa kwina ndawa cia kwana macibitarine. Ndawa iria uni ni ngwe ndategere ikirugurwa na igito marorine na ndawa ciariku na gavana wetu no wejire na hakikisha katoni cionthe ciena ndawa kwa antu bara bakuga uti ndawa cie maboxi ne jaria kaba kwario rongo angwenda kwira Meru ndawa iria ciumite KEMSA lakini tukwithirwa twina challenge kidogo no ntu ba KEMSA batena ndawa cionthire tubetia na ndawa iji twetetie ningi twetetie urira mbere kidogo twetia ndawa cia 76 million bareta ndawa cia 50 million na itha iji baretete ire itawa Bakonda ni erejere ya 25 million ondere tigarite na are uria endi nya watega ki ndawa iri irejere batena ndawa cionthire tubetitie no nduta ndawa ciana tutina cio na bo no tubatena antu bara amina batukumba kureta ndawa iria ona ndia kwenda kwira Meru utema box ja kuretwa na mantu a siasa antu batige na siasa na mantu jogi mabo mwiri. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Mwandiki munene wa Nat County ya Thaa ni Wanjeru Mutani na rombete kubingwa gwa karugi kwa riboti ya kamiti ya kithomo ya nenkero wira wa gucwamendekithia maguswira ntaira mutaratara mweru wa mathomo nikenda aciari matige kuthie acara ni gwitua mbia cia kithomo giki kethirwa gitithie na mbere na cokete auga kwabwo muno ari mumana sari makaribago ni TSC riri ni rimwe ria endekithia riria akuga nimethirite magicukuma kwa ebinda rirasa Samuel Gaishima gatariri kumania na mbitiganirio ya kagita ga ciaca gatigatika wati mbaru ba kithomo na murengo wa Kenya Kwanza uranu uri na thirikari kagita ka arakamiti ya ruthiro ya guchunko na malalamiko megie rwang'iro kithomo kuringana na mwandiki wa kiama kia Nat kaunti ya Thaa Wanjeru Mutani kamiti no tayari ni rutete ripoti irayendekithitie ugaruku bunene kiri kithomo ya CBC kuringana na buraki amagiki amona giki barabangi ba kithomo baendaga maugaruku mamana amona kugarurwa marieto machukuru kwigwe kuri na comprehensive primary ya kwambiria nursery mwanka grade 9 ontobra akuga bokono kiambia ira thirikari irajaga utuma chukuru cha secondary wakaira chibira tayari bire chukuru cha primary ni twaugite kithomo kiambe kiruthwe buria area etagwa junior secondary tukaugaga ipatithie kuthweri in primary school. Kenya Kwanza ni ambiririe by doing that. Nkuruki ariuga subject kana learning areas ichinyietwe baruta rutogo mathomo maramara lasmithagia aciari kugura into biagoro bia gutumika kiri practical na nkuruki maramara inyagiria muciari ke mathugania. Grade 1 to 3 ya reduce from 9 learning areas to 7. Grade 4 to 6 ya reduce from 12 to 8. Grade 7 to 9 ya reduce learning areas from 14 to 9. Arimo bakaruthirwa urutani bwa mwanka mugima butari na marihi na nkuruki bagaitithagirwa ngati kagita wa kagita kiutha tena agumbereni. Almost automatic promotion na that will be a very very big relief to our teachers who almost were to retire in one grade. Kere uruthi bwa igerio ariuga bondi ya imbia ya Kenya National Assessment Council igatethia kuthiria mathina mawamba bwa igerio amwe na arugamiri ba igerio bibu kurega kurewa bwega. Since igitela kibaki riria chukuru ciambirie kunenkelwa mbeca primary itana nenkelwa but with this task force ni makuga the primary in capitation every pupil akanenkelwa 1,170 per year. Kuri mbeca ira kibaki atigile that period nginyo munthi itanongererwa mbeca ino ni irongererwa times 2 no tunira umire 1,420 ciacha
2,238. Mwena ogu ariromba wira ya kuandika arimo ba ECDE kinyayo inenkero nkiama ya urugamiri na wandiki bwa arimo TSC kuringana na bora barombete. Tuaugite kithomo kionthe from primary to grade 9 ciethwa ile under one employer uria ugithwa Teachers Service Commission na ndikuona ECD iratugire captured kwithwa iri within the TSC kogu no tungiuga no to the subjective review TSC idwere kumanage the payroll of all the teachers. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Ubungi wa Koronto adoti Muthoni na kuromba thirikari gukurukira rwangi rwa kuandika na kubuta arimu neru TSC kubagitio wandikani wa arimu turani iria maumite bantu bagontokoria kuri na thina ya ukaria. Ubungi uyu ariuga ni tauntu skuru inoga ikubingo ni kwaga arimu thirikari neshiririe kuandika arimu kuria maumite nontu mategwo guoya wa kuruta wira kwao. Anthony Kadenya nacio. It is documented na Teacher Service Commission nije itwa tugete arimu baria by area Syria security yao guaranteed. Iba ikwe area iria chiena enough security na thirikari nigeretie gwika mikakati yonthe ya kuhakikisha ati utonyithwa ndene na area far flagged areas iria chie prone to banditry na mantu jangi. Inkuga ibwega nuntu bo CS wa interior CS Honorable Kithure Kindiki na thithetie mikakati mingi muno ya kuhakikisha area chionthe secure as much as possible na nara kuena slight insecurity even te arimu wake kinya Kumania na kari kureta mateta ende na endereria kwagia na mutino wa mwanki na thirikari ya county ikioro ntagwanibwa gibwangari cia kuboria mwanki ni ozima moto riu uri rungamirite muci wa maua na ugite ni mathondekete na kinyagia kwagirithia ngari ino ya kuboria mwanki nterenu iria ethiritwe ithukite kwa ebinda na uritia akari riu kuringa thimu ore kwaumira mutino uyu kana mutino wa mwanki wa umira nikenda matikathi asara kirikanagwa ino niyo ngari ya mwanki yonka nyambene tiganie na kinyagia igembe. Dennis Mugendi ataririno. Ikingora gya konania ati ngari ya kuria mwanki iri tayari gwita ngugine yayo kairi bone nyuma yayo kwithira ithukite igita ria ntuku igutarika au kanyuma na mitino ya mwanki ikaumira gukagia utethio jwa muthia jurari jwa mucioma wa nterecia iriene are nyomba kathumbira ire na gutiga baba ingi batina gintu ankwenda waikishira antu ba maua that ngari yetu ya mwanki ye sawa sawa kabisa kathina kala aria akoni kathirire na mheshimiwa ngavana atumire engineers na bareya barabuithia ngari thaa ngari sawa sawa kwa dhura kuina emergency yonde tukomba ku respond immediately mpaka pwengari ngari chietu itemianka ukethwa mwanki unene hii kinya ngari ya Meru no yume Meru ngari cieta speed iri muno no yume Meru eke atetheria yi murungamiri muci Timothy Mwenda Nkuruki akiuga thirikari ya county iri na mibango ya kwagirithia gikaro kia ngari ya kuria mwanki urio nyomba injega sema bisa bayo fire station yetu maua mheshimiwa ngavana Kawira Mwangaza na mibango yo na urabu kuona teka yo ki fire station nende ni auto state antu betu ba firefighters mibango ya waka fire station modern iriyo na ntuku ingi twari na director of special programs na to survey areas ira tumba kuithirwa tukiumba waka fire station modern ira ina facility chionde na nyantu betu ba firefighters ngabana no bamenyera no beka bobo yake enda bomba kuthwa bakiria kire environment timbia ariongera na kumenyithia akari na boku manandi baringa ethimu kurio bakiathiraga rwari atariria ndira mutino jumira na mabisa baba na boba kabetika batisireri na kinya bakeye gucererwa nini bakaithukirwa tontu kinya bono wantu. Namba yetu ya thimu ya zimamoto ya maua ni 0713 649 535 0713 649 535
na nä å rä o nkoromba antå betå ba mawa rä rä a gå kethwa kwä na må tino gå kaåmbä ka å karinga na mbeu ithagä rwo ä rä on 24/7 na nä kenda kinya omba gå twa direction omba kå ringä ra må core å ku akethä rwa thairwo kå må ringä ra rä mwe nä mteja rä ngä atä na credit gä a kå mba gå tå ringä ra na å guo kå rä na credit na å tä na namba etå koguo kaåmbä ka mtu onde nä ethärwo agä savaga namba na å rä a å kagwata namba ageria atethie må core o enayo. Dennis Mugendi, Weru TV, muciĩ-inĩ o Maua, kaunti ya Meru. Tutoshingi na njira nkinyanĩro cia kinya thaa 3:30 ni wega nontu akona kanya kũrũmĩrĩra nteto cietu tikathi nwako nontu nyumenda kinge tukuraca ni mubango wa gikaro na kaunti bitagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu mathithio tukomonde ni Cindy Karwitha. Weru, AJ.